Mai ko kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel betun rei na la mai thon riu da rei. Asai February the rig treat na ta chat kum sing nei na treat na pungu. The Guikhanliu Mal Tamanglong local newspaper King in Sam the call. Infal February the rig treat na chanai. Guikhanliu Community Village Volunteers Coordinating Committee Rui Central Government kau kanyu tong demand point padai hai tan suna tan palawit hai kanyu tong bansin goi in pat kai pani thei tuna sa kan thei me tari kathum kum singnai na chi na kathum khari lat lu ka hau kan metang Guikhanliu Community Rui kuk mai azu ariu na kwang kani kanyu ru khau state sponsors militia groups kani bai minu mai phom nun rui attack suna kwang kani Manipur lat lu khau hai government biak thang rui Guikhanliu Community da in kha lo kan magi kumai sangrui kanyu rana kanyu ta ngak nu khang bansin sin thau kan tongi tuna sakane VVCC rui Governor Ajay Kumar Vala tong appeal ti hai chakwang suwi tiki kanyu tong demand padai hai ti kwang tang lau pu khori bansin goi hai inpat kai pani thei tuna sakane VVCC tong demand pang khau tai Guikhanliu tribal areas khang separate administration Tilau Khang Guikhanliu areas korip Manipur Police koi talagan khang Maitai groups rui asutkan mai bansin goi na ti handat khang khani Guikhanliu village volunteers nun ta legal protection Tilau Khang tumai haye kumna intao thu ching district khawba mai nun le inzang khawba mai community nun akhatna suna lungdat khang kung pani di thei tuna sakani national security da anu ri kung mai tilau ni tong rami anu tong demand hai inchuk mai la san sulau khang kabiu ka chai mai padat ma khang khani ting sang na chu sang mai dai naibam khang mi ton demand hai sutwangi tuna sakani bansin laukai ni me khau third party ri pari ra khang kage magi kanyu tong demand hai kung tangi thai kanyu ra na bansin goi inpat kai pani de tuna sakani Infal February tarik treat na chanai Manipur Governor re State Forces ka asut kan mai ri bansinun surrender sudat khansang chanai deadline tilaw kan mai February tarik treat na chanai in khap mai tingmi khau bansin phai thup na chanai Manipur Police ri latau kan thi Manipur Police praise not khau Governor's request hai in zang khani ching khau positive response nai bam thi ri bansinun gwang na surrender sukai kan mai tai youth volunteers community leaders CSO khani women organization nun ri in khalo mai pan ri ye tuna sakane Police Rongcham Thailai na bansin phaithup na chanai surrender sukan me khau dai phai nai rigdai na churuk tu first MR campus khau lagwang kan mai ye kum na rik churuk nga khatai ka bambai mai inzang khani ching district nun khawri ye bansin kanyu ra na ti han kan mai hairui Manipur khau chu sang mai community ka khaulat lu khani lo chuan mai tan khawri in thak pung thi tuna sakane Infal February tarik treat na chanai Legal cum Profession Officer Infal East Rena Chanu Moirang Them Thilaina Manipur khau Prohibition of Child Marriage Act kum singnei na churukta chuan na allow nun ta na sualau mai case pai ka report sutang kani chuna sakani Social Welfare Department Infal Rilang na tatkai kan mai orientation and sensitization program for child marriage prohibition mung khau Rena Chanu ri mi tong lat ba mai sa inda kan chongi case pai ka report sukan metai Thaubal district khau rigdai na chikiwi kumna bai mai case nun tai Infal West, Infal East kani Bisnupur khawriye. Infal February tarik na chanai Ayushman Bharat Pradhan Mantri Arogya Yojana Khani Chief Minister Gihaksel Gitenbang Lamkau Sensitization Workshop City Convention Center Infal Kau State Health Agency Manipur lang atat kai kanthi Thai Launui Health Insurance Schemes ABPMJY Khani CMHT Bangkau Lungsi Mainun Kang Hospitalization Treatment Free Kang Tilaw na bam kan chongi kumna mi chong scheme site kum singnei na ru na tachat khautai ri ka hauna asai kum rui ting kum chanai ni mai thi sensitization workshop khautai State Health Agency to experts Dr. Irenbam Bijeta Devi Policy Manager Rin Sophie Chamroy IEC Manager Irenbam Michael Data Support and IT Manager KH Jolita Trainer ISA Dr. N. Pratap Chandra CMO ISA W. Santoshi Grievance Executive ISA Khani Titus Gang Mai Call Center Late ISA Kanirui ABPMJY Khani CMHT Health Insurance Lam Khaudilaw Kanei Workshop Khautai APPMJAY Khani CMHT Scheme Hai Intaw Manipur Khautabui Si Tat Kai Bamchu Portals and App Lam Treatment Packages Khani Grievances and Call Center Lam Khausalaw Kani Sensitization Workshop Khautai Chamla Mai Paralegal Volunteers Khani Implementation Support Agency APPMJAY and CMHT Rini Guangkazaw Lokani Inbu na workshop Khautai Churachandpur Kangpokpi Jeribam Khani Federal District Khaurini Virtual Mode Khaukazaw Lokani Tamanglong February tarik treat na chanai Tamanglong District Administration tong official Facebook page kau hilaukan mai thelai na National Highway phai kha tamrut na chanai Tamanglong to Khongsang Changdang kau alant metia kau right of way lung kau encroach suna kai rigdai daw ta lo mai ta zang nei verification drive ta kai mi kau
thai pat kan thi tuna hi kan thi verification drive team kautai STO Tamenglong NHIDCL PMU Tamenglong OC Tamenglong Police PWD FED khatni by my department ka zau kani kai rigdai daw ta lo mai tai National Highways Land and Traffic Act kum singnai na kanai thilaina illegal dithe tuna sakani highway dang kau kai ta lo mai rui in thai thang kuk mai ariu puni to my general public ri thai lo khangnai kumna district authority nun rui siswai mai pat makhang tan pat bang mai tan ti hai machuang lo khang district administration rui sangwai kanei kage nai me cham ti thai mai Office of the Deputy Commissioner Tamenglong District International Zero Discrimination Day kum singnai ni tri na pung khani na Shamuk Bharat Abhiyan kanai jong karyang nai na Tamenglong District Administration khani by me department nunroi collaborate suna People First Stop Stigma and Discrimination Strengthen Prevention to my bang khau marathon hai lang lo na ba mi kating meg rui March tarik khat kum singnai ni tri na pungu ka gan rui lau chuan khwang srup flag off red Jadonang Park category high into my gan me nine ba mi Sian medal kani certificate suna winner first runner up second runner ups kang prize tipni free entry fee kani participants kwai khang free t-shirt tipni by Dr. L Angshim Dansawa Deputy Commissioner Tamenglong District Hawkers ka hawe the gun fuel mel chamchi inzat khang hawkers ka ge nai bami inzat lawni me nai thai ka tu melong kha office ko nga subscription manager da ariu lawnu we by subscription manager alam lawnu we 8256908462 Tamenglong ting nai luan nanu bu tarik tri na tachat kum singnai na tri na pungu law chuan kalan ting sin nai nai zing bang ting puk in thanei ban rau bu tarik khat kum singnai na tri na pungu law chuan kalan nai nai ting sin muak nai zing bang ting rai nai Mai ka goi na king in tri na king law makhang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin roi thun ku mai in daw the ri asai khong thu hai khawre jam nga law thi ning thau ka law chuan khong ru makhai kai mi kan ri king in sam the lock hall thun ku thei